Pozdrav društvo, dobrodošli u 27. lekciju JavaScript tutoriala. Danas ćemo da pokažemo setTimeout funkciju. Šta ona u stvari predstavlja? Pa, recimo da želimo da se nešto desi, neki event, ili da se pojavi tekst, ili nešto potpuno treće, šta god, posle određenog vremena. Dakle, ovde ja recimo želim da se ovaj tekst "Zdravo drugari" pokaže nakon 3 sekunde. Pa, hajde da analiziramo ovaj kod. Znači, ovdje imamo jedan H1 tag i dali smo mu ID rezultat, naravno prazan je, ovdje treba da se smesti taj rezultat. I onda pozivamo funkciju setTimeout koja ima dva parametra. Prvi parametar je moja funkcija, to je ime funkcije koju ćemo kasnije pozvati, i imamo ovdje 3000, to predstavlja 3000 milisekundi, odnosno 3 sekunde. Dakle, ja želim da se ovaj tekst pojavi za 3 sekunde nakon što se pokrene ovaj kod. I onda kažemo, pozivamo funkciju, pa ime funkcije je moja funkcija, a onda kažemo u zagradi, u dokumentu uzmi element pod ID-em rezultat, unutar njega ispiši mi "Zdravo drugari". Vrlo jednostavno i vrlo praktično. Pa hajde da vidimo kako funkcioniše. Dakle, brojimo 1, 2, 3, malo sam ja zakasnio i pojavi se ovo "Zdravo drugari". Hajde da ponovimo, znači nakon 3 sekunde on će da izbaci ovaj tekst. Eto, toliko od mene. Svako dobro i pozdrav!